Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mana kebergantan sa bandingan lagi yang kutua haditha ika 20 agu 5 sagang kutua mga haditha na pembergantan sa bandingan sa katayas kanyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Dharr al-Ghaffari radhiyallahu anhu أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Yang mana nian miyakati tayan ki ama Idhar al-Ghaffari ya suatu Allah subhanahu wa ta'ala serkanian amataan adna mga tao padiku mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Iran sa iku Rasulullah Peter Iran hey Rasulullah miyaunad na tigyan sa balas. So mga tawat tigyan kawasa adis kami. Malad na miyati mo ira na balas adis kami. Ano na sabab? Tigira na yusalluna kama nusalli. Disiran disimbayang sa lagi do diyan bidi kasimbayang. Wa yasumuna kama nasum. Nagudisiran di mamuasa sa lagi do diyan bidi kapamuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nagudisiran di sisa di kako mga sobra ko tamukiran mangurip Allah. Nas kami na di kami makapsisa ka. Ay mana nasiran na gyang utama mga kawasa. Nadiran di manggalebek so langwa na simba adi manggalebek ko pobri. Na so diran di manggalebek pad simba lagi du kasih sedekah kabagaya zakat. Na di mapenggalebek ko pobre mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kada tamo kiyan. Sama ito na mo una sila sa balas. At igagyang ito mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito na ipitero kirano Rasulullah. Tigyan na awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Badi tigyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na adna biyaloy niya na tigyan na may pisisadika niyo. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqa. Mata na tigyan na bagian niyo. Si kulangon na tasbih kap tasbih yu agyang kutua balas akasidka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusi kulangon na tigyan na kap takbir yu kap tuwin niya ko rinyo kateru ako Allahu Akbar na sadkap na tigyan. Nagubagyan niyo na tigyan si kulangon na tigyan na kapunggiraw niyo alhamdulillah kapumantugan niyo si Allah agyang kutua balas asadka mangurip Allah. Nagubagyan niyo na tigyan si kulangon di nyo di kapakatero sa la ilaha illallah agyang kutua balas akasidka. Nagubagyan niyo pun sa balas o kasidka may sabab sa agyang kuto sa may sabab ko kasugo sa mapia. Nagubagyan niyo pun sa balas o kasidka si ko o manatigyan may sa pariwat tigyan amarata. Nagubagyan niyo pun agyang kutua balas o kasidka siya tigyan ko o mani kalpaka dinyo di kapaka kukaw siya tigyan si ko dinyo tigyan di kapaka bubangunan sa walay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang uta tigyan na dinyo di ka bubangunan sa walay o mga ano tigyan makakukaw ka makaw ni tigyan lawas yo na bagian niyo tigyan nagyang kutuwa balas o kasi di ka mangurip Allah. May mamasagyan ko ta mga sahaba sa kiatero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamang ko kamubangunan sa walay na adna balasun
manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pitiru iran. Tiga na ya Rasulullah. Upama tigian na so isar kami na dinian di gelebeg nagyang ko tua syahwanian. Maana abaya aginawanian, gyang ko toy kasusuatian, ikapipi aginawanian. Na makambegin up na tigian sa balas. Lagi da tigian nagyang ko tua tigian na kambubangunan sa walay. Ha? Nato na ipitiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigian na anto na tigian ni gida iron, ilaniron. Upama kasi ini yang tagu tigian sa iko haram. Maana upama ka bensina. Inu atigian, makambegin na tigian sa dosa. Na sembegin na uay mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, so dira nga pa kasembeg. Kakukumpa bulan nira na upama katagu sa ko haram, lagi duka sina. Na kedusa sa manusia mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyatir Rasulullah. Fakadhalika idha wada'aha fil halal. Fil halal kana lahu ajr. Na lagi membuat na tigian upama kasi ini yang tagwa si ko halal. Na maka pembagian na tigian sa balas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana upama kasi ini to dinggal begas si ko karomanian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na maka pembagian sa balas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang na hadith na tanto kung madaklan dawan na kekuatan rumah urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pwede din sa kekuatan ng dawan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na diyan ko tuwa kapag lebih ukawasa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga simba. Ha? Ikira kaya pada lemah nagyang ko tuwa po sa iya sa titu aparatia. Kaya diyan ni manggalabag agyang ko tuwa piti barangan na simba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kaya di mapanggalabag ko salah ko sirkan yan. Mana lagi do mga pobre. Kadis kanya di makasirka, naso pobre na di makapsirka. Dis kanya di makapnay haji, naso pobre na di makapnay haji mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparugup ko mga tuwanay, sanggulan sa tamok, naso pobre na di niya mapanggalabag mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kada tamok yan. Kadua sebut nun, nagyang ko to kala abalas, di nakalbihin nagyang ko to mga zikr mangurip Allah. Lagi do ka panasbih, katiru ako subhanallah, katiru ako alhamdulillah, katiru ako Allahu akbar, katiru ako la ilaha illallah. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam na malasibut na mangurip Allah na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na aya diran di pamagubaduradan nagyang kutua mga simba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama mga sahaba na ini kasigiran so kawasa sa aya sabab kini kasi giniranon nagyang kuto kapag kaunairan sa mga simba adiran mapanggalabag mangurip Allah diri mapanggalabag agyang utama mga pobre. Kena bayaran ini kasi giagang kuto mga kawasa may sabab ko kakawasaan niran. Aya sabab kini kasi giniranon diyan kuto adiran di kapakang galabag sa simba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala adiran mapanggalabag. Di mapanggalabag agyang kuto mga pobre mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ha? Ilaman ito ang bida na gyang ko betad tanu gusto betad diran. Sa katano, gyang betad tanu na kira ko na kasi gitanu gyang ko kawasa sa may sabab ko kakawasaan yan. Ha? Kana ba tanu ki kasigin may sabab sa gyang ko mga pipian niya ni manggalubog may sabab sa gyang ko kakawasaan yan. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Siran na kasigiran so kawasa may sabab sa gyang ko niya ni manggalubog ka mga simba adiran mapanggalubog mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nibitado mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ikadua mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun na api agyang kutuwa kapipi ginawang ka na igira as igat yagu si iko ikaso suatu Allah subhanahu wa ta'ala si iko halal lagi dagyang kutuwa kamu bangunan sa walay ikapipi ginawa manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi do mabai hanta kama madato na ikapipi auto ginawa manusia na igida asi bismiyat tagu si iko halal ay kasuatu Allah subhanahu wa ta'ala maka pembagian sa balas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayapan uba marak sa mapia niat mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayapan uba marak sa mga pipia niat mangurip Allah sa ilmu to di manggelebeg dunia na ilmu to di gelebeg kasinganin sa uba buskan yang rezeki wallahu subhanahu wa ta'ala sa moria tau as-salih asimban yang Allah subhanahu wa ta'ala udina kusar si ku kapapakaw suru agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah.
Aya penumarak inu yang tuning manggalubog kaan yang pagkasiapa ginawa niyan. May puon sa giyang kutuwa mga haram lagi du kasina mangorek mallahu subhanahu wa ta'ala. Na papakal agyang kutuwa balas yan mangorek mallahu subhanahu wa ta'ala. Sa tanubutagi sa diyan ha, kan ganing usara ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.